ungazichaza oh tjo size kwenza Tombo ndingungakanani lemaka unyana kagilba hayi umbuzo wokuqala ke uthi intoni eniqondayo ngesizwe samaXhosa nje sonkana intoni ongayitsho ngumuntu onjani umXhosa uphila impiloni uphila kanjani intoni akholelwa kuyo mhlawumbe into ekuthiwa ngumXhosa nje ngumXhosa mandithi phambana nangoku emihleni yakuqala umuntu ongumXhosa besimazi ngembobo ngembobo esombatha imbolo umuntu ongumama enxiba izikhaka ethwala iduku enkulu ethwala imiliza edlandleni nasezinyaweni la sithwala ndiyazi mhlawumbe ayingombuzo ongaqondana nani kodwa ngoba nani ninabo mama bethu mhlawumbe nizawukwazi la sithwalo esiya njengowethula iduku enkulu ibizwa ntoni lana kuthiwa uthwele ntoni istaff uthwele istaff oh ndikunjalo maka uthwele istaff oh hayi inantsika ngubani umthembu phakathi kwesizwe samaXhosa mhlawumbe kunicacisela isizwe samaXhosa kukho abathembu kukho amampondo bese kubakho abaXhosa izizwe zamaXhosa kubekho ihlubi kukho ngumthembu ngumXhosa limpondo lihlubi andithi ngamaXhosa wonke ngoku thina njengoba singabathembu sohluke kanjani phakathi kwalamaXhosa wonke njengoba thina singabathembu yintoni esehlulayo phakathi kwalamaXhosa wonke ngoba intetha yethu ngathi iyafana nizawutsho futhi ngabakhona apha intetha ingafani yokhona kodwa ufuna nje ukwazi ukuthi yintoni esohlulayo phakathi kwalamaXhosa ndingathi ngingazi ke ukuthi amampondo nawona na abona ngokuthini amasiko wona ndibona ngathi angeke sidibana namampondo nakoluswayo ngeke ndibona ukuthi singadibana namampondo singamaXhosa amahlubi andithi ngaba boluka isuthu apha ke ngaba boluka isuthu thina singamaXhosa hayi safuna uPaula Ramxolo isikhabo ndiqithe ndiqithe kapho safuna uPaula ndivile loo ntetha leyo unyanisile umanga le nto ayitho ngamaXhosa neetafu andilozibuzile kanti abafazi bethu babethwala iitafu nezikhaka nemiliza apha edlandleni apha phakathi kwethu singamaXhosa andithi isithethe singafana ngoba isithethe andithi into yesizwe angaba futhi anditsho khona nitsho ukuthi hayi mfana wethu awutsho khona isithethe into yesizwe isiko into yasekhayeni isithethe into yenziwa ngumuntu wonke esizweni kodwa isiko into yasekhayeni ngicela ninabe futhi nisho ukuthi hayi indlela nisho ukuthi hayi uba khona umehluko xa sekusekhayeni mhlawumbe nenza umzekelo angaba zikhona into engenza umzekelo ngazo angaba futhi asizonto eningazithetha kwenza umzekelo ngazo nisho ukuthi hayi asizuthetha udile seka passport yini nangu uqala yake uzovela kanje lilo holilelo andikuva nxa ngothini
khona apha esiXhoseni Eh. njengoba singamaXhosa sonke Eh. njengoba kundisho ukuthi kunesiko lasekhayeni Eh. kunesithethe sesizwe Eh. angaba uba khona umehluko umzekelo angaba mhlambe kuqatywa umntwana uthi ukuthi hayi mangcongweni umntwana akaqatywa ngenkomo uqatywa ngebhokhwe kodwa kulamzi uqatywa ngenkomo mhlawumbe umehluko nje uba khona esikweni lasekhayeni lo masikweni wazini wakhumbulayo apha khona apha njengoba singamaXhosa into yokuqala phaya lesikade sisebenzisa inkomo naphaya emangcongweni ngokuya right asefanini le nto lena kuthiwa yophulwa ngabantwana bonyana kabudimgidi siyophulile ngosesixheleni mfitshane iye ngcono asesayi kulani manhle ndithi ndiqhawulele kakuhle oh isiko isiko liyafana isiko liyafana ibhokhwe komemfo isebenza umqa inkomo isebenza umqa awunazo uyabona apha ekuthewukeni omnye nomnye umuntu wesiXhosa uyalithoba isiko lakhe ukulithoba kwesiko lakhe ulithoba ngokuthi abize amawabo ayenze utywala apha ekhayeni athi ngoku ndicela ukuthi mawethu andinamali inkomo ende ndicela ukuthi mandifaneke ndehlike kuyo ulinda ndehlike kuyo omnye nomnye uxelele ngcono ongeke ehlike usaze bonakala ukuthi ngengcebo samandla asekhona kuwo asenamandla into enza lonto ngamandla abantu bakudala sebesenza bexhela inkomo bezicela ngokubonakala ukuthi into ikho bafuyile siyaphila leqhubu akho nto ndiphile njani hayi kuyavakala lo mkhulu hayi ke ngoku ndiyeva ukuthi ndiyasibethile uyabethile ngoku lo ke umbuzo uthi ithini intetha yesiXhosa imvelaphi yentetha yesiXhosa mhlawumbe ekuyiboneni kwenu kukhona isiXhosa esiqinileyo apha ekuthetheni sikhona mhlawumbe esithambile apho ndibona khona ukuthi hayi mase kuqala izizukulwane ezitshintshe ngathi isiXhosa sesiyasitshintsha ezinye izinto okuthethwa kusekuyatshintsha sekuyatshintsha angabi khona into enjalo ichaza ukuthi hayi kudala nenza umzekelo ukuthi kudala mhlawumbe into ethile sasingayibizi sithi into ethile kukuba kukuya kuba lula kolwimi sizama ukulenza lube lula latshintsha kudala laliqinile maliqinile lalinje angaba futhi into enjalo ayikho nesho ukuthi ayikho into enjalo liyafana nakudala nangoku liyafana ulwimi lokuthetha liyafana mna ndingathi ayikho enye bathu Khona niphakamise into kumlomo. Ngoku leyo zihlonipho umama le ndifuna nichaze nayo kwapha ndithi intetha. Umama unento ukuthi makathi ilitya athi ganxaso. Intetha mhlawumbe evela kanjani uyinikwe kanjani bahloniphe kanjalo ngoba kutheni nichaze nje into yolwimi. Inhlonipho ngoba mhlombe omnye utata lelitye ngokuthi angabizela lityile. Ngoba utata ingumadlebe. Indleba ibiza. Kodwa asiyo ntetha yethu thina esiXhosa nje eqhelekileyo. Siwe kusihlonipho nje esivelayo. Sihlonipho yesivukendelekeyo afayini.
nobhuti ngobhuti akabizwa ngegama ndithi umafisa ngoba ukuthi umgama kacingi ngobhuti yeah hayi kuyafaka isihlonipho siningi komama yabona sesumama sisihlonipho kakhulu kulungisani lo hhayi isihlonipho siningi sesumama siningi sithi nazi nenkomo bathi zimetha negusha bathi zizikaphu abanye bathi inombe bathi abanye bathi no eke hayi ndicinga ukuthi bazawuva nabo ukuthi ichaze ngida ngoku thina abathembu ke sifike kanjani lesuthu thina amaXhosa mhlawumbe bangaba mhlawumbe ngeke uthethele umuntu wonke mhlawumbe ungathathela amagcina ukuthi namagcina sivela ngapha ya safika apha nini njalo njalo mhlawumbe bangaba futhi ungasithethela sonke nathi mangcongo sonke njengoba silapha singamaXhosa ukuthi sifike nelisuthu sifike kanjani ungasichazela ukuthi nalapha kodwa ngabe awazi namangcongo mhlawumbe afike nini angazi utata uMadlebe ebekhwephaya yena singini usuka le kaSifaha weza utata uMadlebe wazahlala kumkhulu wakhe ngafa utata uGqithisa iminyaka mhlawumbe sayikhumbula lokho ngophululweni yata ebengekabi beningekabikho imbali kodwa ndiva sengichazela yeah ndizawubuza into ezinzima kuthiwa iminyaka umuntu omdala ayibuzo kodwa ke ngeke ungicela iminyaka uzawusho ukuthi kulaa minyaka mina ndazi nyani eyakho andiyazi nawe tatomkhulu abesifanele sijongwe emapasini bani ngoba ndifuna zibathi nabo mababalayo babone ukuthi aba tata abathethayo abaneminyaka mhlawumbe lo una 80 okanye una 70 athi naye utata omkhulu ithini pasi yami nina utata omkhulu wazalwa ngeminyaka ebithini ithi 19 makathetha yethi nokhokho ke ukhulele apha lonto izawusinika ixesha iva ngcongo iva ithini wo bokati phasi ola nquba ithini sesayi December yana keda ufika yana layitya 94 ahle ngeke kube 94 kodwa nquba ngoba ithini hayi nobe ngoma Basazamjoba. ngeke